Taf kif isir il-filugranu Ċiniż? Tista' tiskopri dan hekk kif bħalissa fiċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċina f'Malta fit-Triq Melita l-Belt qed issir wirja ta' 70 biċċa ta' filugranu Ċiniż, organizzat b'kollaborazzjoni mas-Centre Academic of Fine Arts, istituzzjoni rinomata fiċ-Ċina, u man-Network of International Cultural Entities. Il-wirja tenfasizza sbuħija eterna u l-erf tekniku tal-arti tal-filugranu u l-interzjar tal-ġojellerija Ċiniża. Wan News tkellem mad-direttur taċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċina f'Malta li spjegatilna li min jattendi se jkollu wkoll opportunità unika li jitkellem mal-kuraturi u l-esperti Ċiniżi ta' din il-wirja li se joffru ħars aktar fil-fond tal-istorja, t-tifsira u l-futur ta' din l-arti dedikata u antika. This art exhibition about filigrane is one of the first kind in Malta, and China Cultural Center in Malta is very much privileged and honored to co-host this event with the China Central Academy of Fine Arts, which is one of the most prestigious institution of fine arts in China. Bħala parti minn din esperjenza kulturali interattiva, l-mistiedna se jkunu jistgħu jipparteċipaw f'attività prattika tal-filugranu. Permezz ta' tradutriċi d-direttriċi tal-Uffiċċju tal-Innovazzjoni tas-Centre Academic of Fine Arts tkellmet magħna dwar l-istorja tal-filugranu Ċiniż. Filigree has a very long history in China, over 2,000 years, and it actually represents the civilization development in China. And because we now has embodied many modern design into this traditional artist techniques, so we have the exhibition and all the beautiful art pieces today. Il-wirja b'isem ta' Adorning Eternity se tkun miftuħa għal pubbliku mill-ħadd sa 29 ta' Ġunju. Idħulu bla ħlas waqt il-ħinijiet tal-ftuħ huma mit-2 sal-ġimgħa mid-9 ta' filgħodu sa nofsinhar u mis-sija sal-4 ta' wara nofsinhar.